There are some places on Earth where people live and work together with nature. One can find such places in hidden treasures in the Danube region. Seven countries, 7 protected karst areas, all connected for a common goal. Exchange experience, exchange knowledge, exchange ideas. United to explore ways where both nature and people can thrive together. Romania, Croatia, Austria, Slovenia, Hungary, Serbia, Bosnia, and Herzegovina. Echo Karst. What is the international dimension of this project? What is the wider benefit? We have here 7 sites in 7 countries in Southeastern Europe, which serve as an example. And we are asked and we are funded because Interreg wants to finance innovative ideas and concepts. And we are testing these ideas in these 7 sites. Ovo je otprilike najlepši deo Srbije. Nadmorska visina od 1000 metara je najzdravija za život, a puna je biljnog i životinjskog sveta koji retko da ima. Und der Nationalpark zeigt mir einfach auch wieder back to the roots. Ich habe eine tolle Flusslandschaft, ich habe eine tolle Waldlandschaft, ich kann wandern gehen, ich kann Radfahren gehen, ich kann die Seele baumeln lassen. În primul rând, pentru că ne lasă să trăim așa cum vrem, alături de cai și de natură și mai ales pentru că noi credem foarte tare că genul ăsta de zone protejate în care natura și comunitatea pot conviețui bine sunt o resursă importantă pentru viitor. Kao dijete odrasla sam u Kaštu, iako nas je bilo malo, svega 3 djece u cijelome selu, imala sam ispunjeno djetinjstvo i ono što mogu od srca reći jest da se nadam da ću i ostati ovdje u svojoj budućnosti. Grad je zasićen, da je opterećen. Čovjek razmišlja da malo izađe u prirodu. I tako da su me pčele dovele do ove prirode i da najviši period provodimo ovdje upravo kod pčela i u prirodi. Tukaj je zato lepo živeti, ki je vse v majhnem prostoru. So gozdovi, planine, ravnina je jezerov, tako da je dosti ptic vseh vrst. Tle 270 vrst ptic živi v tej dolini. Tulajdonképpen én miskolci születésű vagyok. Az egyetlen oka, hogy itt maradtam, ez a Bükk-hegység. Mindig is természetközelének tartottam magam. Pa je pomemben del projekta sonaravno podjetništvo ali naravi prijazno podjetništvo, kjer želimo v vsakem od teh zavarovanih območij spodbuditi lokalne ljudi, da razvijajo kakšno od naravi prijaznih podjetništva. Glavni proizvod upravo jeste naša bajnobaštanska klekovača čuvena. Plati smo iz razloga zato što se uvek na tržištu traži kapljica dobre rakije.
Mi tu proizvodimo našu hranu koja nije prskana ničim, znači zdrava je hrana za nas i za našu djecu. Proizvodimo med, polen, propolis, matičnu mliječ, proizvodimo matice. Imamo med sa borovim ovrsima, primjer radi, gdje je to preparat dijete izliječi od bronhitisa, astme. I tako sa svih vrsta ljekobilja koje liječi ljude i koje jednostavno pripomaže u tome. Ono što mi proizvodimo prvenstveno su eterična ulja. Nama je to glavni proizvod. S obzirom da je sve organska proizvodnja, mi zbog plodoreda uzgajamo ljekovito bilje, žitarice. Najveća satisfakcija je meni kad vidim da smo napravili nešto što će pomoći budućim pokoljenjima. Sa proizvodnjom lavande krenuli smo 2010. godine tako što smo posjekli vinograd i odlučili raditi nešto sasvim novo i iskušati neku drugu vrstu kulture. Ono što me od srca veseli jest rađenje proizvoda od te lavande, različitih šešira, vrećica, jastučića, torbica i sl. Bavim se sa tradicionalnim poslom našeg kraja, to je vinogradarstvo i vinarstvo, znači prerada grožđa u vino sa svojom obitelji. Tradicija ovog kraja doseže još iz 1321. godine i neki podaci se protežu kroz to vrijeme da je bilo cijelo vrijeme prisutna proizvodnja vinove loze i stočarstva. Dobar dio ovdje svih žitelja živi od vinogradarstva. Igazából a munka nekem örömet jelent. A túravezetés az egy olyan fajta tevékenység, amikor valami olyat adunk másoknak a mi életünkből, egy olyan részét mutatjuk meg a mi életünknek, ami által ők is gazdagodnak egy kicsit. Én szerintem ez a táj, ahol élünk, annyira csodálatos és annyira változatos, hogy ezt mindenkinek meg kell ismerni. Szeretnénk azokkal az itt élőkkel is megismertetni, akik nem nagyon hagyják el a településük határát, illetve azokkal is, akik turistaként érkeznek ide. Tehát nyilván számomra, mivel itt is élünk, ez egy életforma, és elsősorban az aktív természetkedvelő turistákat célzom meg. Hogyha ők jönnek, akkor már adva van ugye a környezet, a túrázási lehetőség, kerékpárjaim vannak, és túravezetést is vállalok, tehát gyalogosoknak és kerékpárosoknak, és a közeli mászóhelyeken még azt is vállalom, hogy elviszem őket sziklát mászni. Urgroßeltern, also das war 1758, fast 300 Jahre aus, sind jetzt in der 7. oder 8. Generation, hängt von der Zählweise ab. Ich habe den Betrieb vor 10 Jahren von meinem Vater übernommen und wir bearbeiten Holzprodukte und damit, das ist schon seit Jahrhunderten in dieser Region verwurzelt. 50% von unserem Business ist Holzbau. Wir bauen Häuser, 2, 3, 4-geschossig. Es hat begonnen mit 60-plus-Generation. Die ältere Zielgruppe hat das als erstes entdeckt und die werden jetzt deutlich jünger. Das ist ein Imagewandel, der passiert. Es ist so, dass man schneller von A nach B kommt, man kommt leichter hoch, ohne sich zu überanstrengen. Man kann gemeinsam wieder was unternehmen oder auch Einzelne können eine neue Mobilität gewinnen. Man entdeckt die Natur wieder ganz anders, weil man mit sich selbst nicht so beschäftigt ist. Die Wahrnehmung ist einfach anders. Folosim sustenabil resursele din pajiști, folosim și valorificăm pe piața internațională plantele medicinale din flora spontană și lucrăm foarte bine cu localnicii și avem o colaborare de lungă durată. Din dorința de a traversa Carpații călare, făcut un plan, ne-am gândit să facem lucrul ăsta ca turism ecvestru și așa a început tot.
cu 3 cai, apoi cu 6, cu 9, 10, am ajuns la 12 și cumva de 20 de ani asta facem. Programe de turism ecvestru și de educație cu copiii în natură. E un fel de recompensă nemăsurabilă, așa, în sistem metric. Faptul că poți să faci ce-ți place, cu toate astea să poți să ajuți foarte mulți copii sau oameni să descopere cât de mult resursa asta a naturii ne poate ajuta să ne regenerăm. Moraš živeti z jamo, to ni za vsakega, je pa nekaj drugačnega, ker vsak pride, vidi, da je to nekaj drugega, je to res nekaj posebnega v svetovnem merilu in tudi, če greš po svetu, vidiš, da dejansko še take, tako zelo ohranjene in varovane jame skoraj ni več na svetu, ki je lahko še turist obišče. In z bratom pokojnim sva začela delati čolne drevake. Tu je značilen čoln po Cerkeškem jezeru. Ta čoln je pravzaprav bil pred 100 leti zelo pomemben, ker so imeli kmetje polovico svoje posesti na onkraj jezera, polovico na tej strani. In prej ne bilo teh nasipov, pa mostu je bila voda čist in čisto, kde so bile odrezane od polovico svoje posesti in so mogli s čolni. But the results in the cooperation with the stakeholders, the innovations in the local businesses, they serve as examples also for other areas, other karst areas, but also other protected areas outside of the karst region. So many other regions in Southeastern Europe, whether inside or outside of the European Union, can receive from this project ideas, inspiration, how to better develop the future of local business and protected areas together and in a more promising way.